Atuh kenakeun ya. Ai siapa keplek sampai kenakeun. Ada main kucelak-gicelak. Sarua we urang ngagale kana kanjut. Jorang. Lain jorang banyak urang ngagale kana mik. Sok. Pakai kenang bapak ke pegunungan. Ini. Pegunungan lah. Ayo. Gituan kayak pegunungan. Contohan kepiwin contohan. Terus dia di kontret. Oh siap. Sok kurang dibantuan. Sabarahan. Sabarahan. Lambak di pegunungan. Sok. Siap. Cek gitu. Pegunungan. Bahwa ada salah tuh menyaya pegunungan. Tok cek gitu. Mana mah urang dekat kali banget. Mana mah Naon? pegunungannya dimainkeun. Heeh, trok Srek. Bapak tumpang. Pakai kenang. Oh, Trok srek. Tiron. Kosong kain tadi ya sok. Wah, waling kali. Tiron anjing. Wah, udah cik. Ojek kosong. Entah tadi ngali orang mana hati ke? Emang kurang betul benang di tiron ya mah. Sok, waling. Nah, udah tuh. Potong di tiron. Wah, sok waling. Jadi mau tahu. Ya ramai wayang ya. Ramai. Lakon ya Gatot-Kaca Jeriki. Allah. Mana aya orang ini? Ini nama. Pinter wayang. Sok. Bapak kera, bapak. Bapak. Luhur dan hanap. Di luhur. Diturun lawan sini. Di luhur kan. Sok. Anjing udah tadi gegel deui kumaha nih. Kamari oge pan beurit ke urang. Terus? Beurit teh kuaing nih gegelan. Aing ada coba. Wayang kayak gini heula. Urang mah dibawa ku dalang ngajak jauh ke hareup ieu wayangna. Sok. Urang mah nangon. Mana jagat aing? Daripada kumputeran. Sok.